थुखे बालाजो बाइपास्या सतक्तव्य याबले सरकार थगु छेपु कोत्योगु धासे स्थानीय त नेद निसे आन्दोलित जुया चंगदु उगु भू सरकारी ख धैगु सरकार पक्षया दाबिन दु स्थानीय तेसा धासा अवया पुर्खा हे पालनिसे जग्गा भोग चलन वो धेबा पुसे वयागुन धागदु थन स्थानीय जग्गा भोग चलन वो धेबा पुलातगु भोकेना थगु हक दाबी यासे वगदु सरकार धासा थोत जग्गा सरकारी ख धैगु दशिकिन फुगु मदुनी स्थानीय याके जग्गा धनी पूर्जा मधु धैगु तर्क बाहेक उमेगु हक दाबी खारेज या त मेगु छु दशी सरकार याके मधु सरकार सतक्तव्य यागु धासे नापाङ्गु झोली विक्रम सम्वत 2070 चैत्र 12 गते थनिया झिन्छाखा छे शंकु ख वयालिपा 2072 मागे तसा चिन्नी छका छे डोजर नंगा छोला सतक्तव्य यावले स्थानीय नाप गुखथ जाल झे जुल धैगु उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण या ज्यासी दत संविधान है व्यक्तिया सम्पत्ति त मौलिक हक नाला कागुली थुजागु कचवन जग्गा व्यक्तिया ख कि सरकारी ख धैगु को मछुसे डोजर न्याके दैमुखको धका 29 नोवागुदु।